shining, kei te mari no te moana. Is the sea calm? Kwareri ngā pipi hei monu. Is the pipi bake ready? Kwareri ngā aho, are the lines ready? Ka haere tātou ki te wahapu, shall we go to the wharf? Ka haria e tātou he pouaka kai. Shall we take a lunchbox? Ka pai kwari te tātou, good, are we ready? Tēnā ka haere tātou, well then let's go. He rā pai tēnei ki te hiika. This is a good day for fishing. View out the aho, throw out the line. Kei te timo ngā aika, the fish are biting. Kua ngau tētahi ika